Ang Jokpani Police Station ang kangkay panimunda rongalong inut arta ki jumhek mati ning country po aphan inut meklangno Muslim Mujbur Rehman kacholang remji kabor ib walam ki kiklang. Bang solang maputang od lang no kachoklem ji kabor iya bang pu Mujbur Rehman apan rodatum nep ingnang dun chiksi debokhet ang Jokpani Police Station apan birta palipon. Hala puki sungi powe kanin sopi ke chithana tengke inut kowe abiha ka choklem Mujbur Rehman kowe nang ke enahut hem madu takawe our side to NC kowe kapitlang dun ahut niphan nang ot thap nang ot cruci nang ka cholang rem japan bor ilo bon tala puso ahut nia bangke kopini alampe pathesi adi malong pen dam jule pusi chithana মানে রাতে ও মানে सांझे नाना ताय रहे हो तांबुलकर विषय में तो तांबुलकर बारे में जिगाले कि कौनटा बोले तोर माँ तांबुल रखे मैं बोली ओ गाछटा से उनको हले कारो की कथा बोले इस समय डाला लेके जाते रहे से कौन ओमके एरकम धरले कारो उल्टा पुल्टा हाथ ढीला करत रहे और माने जबरदस्ती करे कोशिश करत रहे तो जखो मैं हाथ छुड़ाई दिली और भीतर चल गेली बहाना में घर चल गई Dim along an rat Raikom Sai Kietum Ali Dunsi Otlango Sarpo Mujbur Rehman upon Raikom Sai Kierideng Diponsi Raikom Sai Kietum Pondet Bang so pirong radatum ang Jokpani Police Station along andamsi Mujbur Rehman puthak lam hoy pidam বর্তমান আমাক ইনফরমেশন গাঁৱৰ ৰাইজে দিলে এনেকৈ এটা ঘটনা হৈছে বুলি গতিকে আমি তৎপৰতাকৈ কৰি আহিলোঁ আহি কিনি চালোঁ যে বস্তুটো চালোঁ আছামীজনকো পাইছোঁ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট হ'লোঁ যে ঘটনাটো সত্যই গতিকে এতিয়া আমি প্ৰশাসনক বিচাৰটো দিছোঁ প্ৰশাসনে আমাৰ উচিত বিচাৰ এটা দিয়ে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত আশা Socheng Henta Pen Bharat Phangcho KTV News